Kuchyňa. Keď vojdete do kuchyne, na stene napravo od dverí je vypínač. Keď vojdete do kuchyne, na stene napravo od dverí je vypínač. Naša kuchyňa cez deň veľa svetla nedostáva, pretože jej okná smerujú na východ a oproti nášmu je ďalší dom. Naša kuchyňa cez deň veľa svetla nedostáva, pretože jej okná smerujú na východ a oproti nášmu je ďalší dom. Ale napriek tomu je to veľmi útulné miesto v našom byte. Ale napriek tomu je to veľmi útulné miesto v našom byte. V kuchyni sú 2 stoly. V kuchyni sú 2 stoly. Jeden z nich je pri pravej stene vedľa umývadla. Jeden z nich je pri pravej stene vedľa umývadla. Matka tam obvykle pripravuje jedlo. Matka tam obvykle pripravuje jedlo. Na stene nad týmto stolom visia 2 skrinky na kuchynské náčinie. Na stene nad týmto stolom visia 2 skrinky na kuchynské náčinie. Pred oknom stojí ďalší stôl. Pred oknom stojí ďalší stôl. Zvyčajne jedia a hovoria pri stole. Zvyčajne jedia a hovoria pri stole. Za ním sú 4 stoličky. Za ním sú 4 stoličky. V rohu naľavo od dverí je chladnička. V rohu naľavo od dverí je chladnička. Je na nej chlebník. Je na nej chlebník. Plynový sporák je v pravom rohu. Plynový sporák je v pravom rohu. Umývačku a mikrovlnku zatiaľ nemáme. Umývačku a mikrovlnku zatiaľ nemáme. Ale môj otec sníva o tom, že ich kúpi mame. Але мой отець сніва о том, že їх купі маме. Шановні друзі, якщо ви бажаєте опанувати словацьку мову самостійно, то можете придбати самоучитель «Словацька мова» без зайвих зусиль. Пропонований підручник призначений для всіх, хто бажає вивчити словацьку мову. При освоєнні матеріалу підручника досягається рівень знань, що відповідає рівню B2, тобто самодостатнє володіння за загальноєвропейською системою. Підручник складається з 36 уроків, кожен з яких містить дві частини – граматичну і розмовну. Усі правила викладені відповідно до сучасного стану мови. У багатьох правилах проводяться порівняння з граматикою та структурою української мови. До усіх граматичних тем наводяться вправи. Розмаїття розмовних тем представлених у підручнику досить широкі. Аудіододаток містить тексти, діалоги та завдання по розвитку мови і її сприйняття на слух. Усі записи зроблені носіями мови. Даний підручник ви можете придбати, написавши мені на електронну пошту, яку ви зараз побачите, або знайдете її в описі під кожним відео. Отож, зичу всім цікавого та успішного навчання. Príbor, príbor, servis, servis,
Mlynček, mlynček, cukornička, cukornička, korenička, korenička, obrus, obrus, obrúsok, obrúsok, servítka, servítka, soľnička, soľnička, tácka, tácka, dres, dres, grill, grill, kredenc, kredenc, odsávač, odsávač, stôl, stôl, utierka, utierka, chladnička, chladnička, kanvica, kanvica, mixér, mixér, mraznička, mraznička, prúra, prúra, sendvičovač, sendvičovač, sporák, sporák, umývačka, umývačka, keď vojdete do kuchyne, na stene napravo od dverí je vypínač. Naša kuchyňa cez deň veľa svetla nedostáva, pretože jej okná smerujú na východ a oproti nášmu je ďalší dom. Ale napriek tomu je to veľmi útulné miesto v našom byte. V kuchyni sú 2 stoly. Jeden z nich je pri pravej stene vedľa umývadla. Matka tam obvykle pripravuje jedlo. Na stene nad týmto stolom visia 2 skrinky na kuchynské náčinie. Pred oknom stojí ďalší stôl. Zvyčajne jedia a hovoria pri stole. Za ním sú 4 stoličky. V rohu naľavo od dverí je chladnička. Je na nej chlebník. Plynový sporák je v pravom rohu. Umývačku a mikrovlnku zatiaľ nemáme. Ale môj otec sníva o tom, že ich kúpi mame.